Eka tubaha ikaze mu gice cyacu cya Get to Know. Ubwenge bw'ikoranabuhanga rero bwa mbere bwabaye mu isi ni ubwenge buhangano buzwi nka AI. K47 REPORT, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts, educate, inform, we keep it real. K47 REPORT, K47 REPORT. Ubwenge bw'ikoranabuhanga rero buzwi nka artificial intelligence cyangwa se AI ni ubushobozi bwa mudasobwa cyangwa imashini bwo gukora rero ibikorwa bisanzwe bisaba ubwenge bw'umuntu nko kwiga, gutekereza, gufata imyanzuro no gukemura ibibazo. Nubwo rero AI ikomeje gutera imbere cyane muri iki gihe, amateka yayo yatangiye kera cyane mbere yuko rero habaho na ChatGPT cyangwa se izindi gahunda zigezweho. Alan Turing, umusingi rero wa AI, niwo tugiye kubabwiraho. Mu mwaka w'igihumbi 1950 umuhanga w'umwongereza witwa Alan Turing yasohoye rero inyandiko yiswe Computing Machinery and Intelligence. Muri iyo nyandiko rero yabajije ikibazo gikomeye ati ese imashini ishobora gutekereza? Yanashyizeho rero ikizamini kizwi nka Turing test kigamije kureba niba imashini ishobora kuganira n'umuntu ku buryo undi muntu atamenya ko ari imashini. Kubera uruhare rwe rero rukomeye, Alan Turing afatwa nk'umwe mu bashinze rero ubuvanganzo bwa AI. Logic theorist, AI ya mbere mu mwaka w'igihumbi 1956, Alan Neuro, Herbert A. Simon na Cliff Shaw bakoze programu yitwa Logic Theorists. Iyi programu rero niyo ifatwa nk'ubwenge bw'ikoranabuhanga bwa mbere bwigeze gukorwa ku isi. Iyi programu rero yashoboraga gukemura ibibazo by'imibare n'iby'ubwenge ikoresheje uburyo busa nuko umuntu atekereza. Kuvuka kw'ijambo artificial intelligence nibyo tugiye kubabwiraho. Muri uwo mwaka w'igihumbi 1956 umuhanga witwa John McCarthy yakoresheje rero bwa mbere ijambo artificial intelligence mu nama yabereye i Dartmouth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva icyo gihe rero AI yatangiye kuba ishami ryigenga ry'ubushakashatsi muri siyansi ya mudasobwa. Kugeza uyu munsi AI ikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo ChatGPT, robots, imodoka zitwara ubwazo, ubuvuzi, uburezi ndetse n'ibindi byinshi. Ariko byose rero byatangiye ku gitekerezo cya Alan Turing mu 1950, hanyuma Logic Theorists iba AI ya mbere mu 1956, mbere yuko rero John McCarthy atangiza ku mugaragaro ijambo artificial intelligence. Uyu munsi rero twabateguriye zimwe muri systeme eshanu zigezweho abantu benshi bakunze gukoresha muri iyi minsi. Iya mbere rero ikunze gukoreshwa muri iyi minsi ni yitwa ChatGPT, hari noneho ni yitwa Claude, Gemini, DeepSeek ndetse na Grok. Abantu benshi cyane bamaze kuzimenya. Hari rero impinduka zigezweho mu bwenge bukorano cyangwa se AI, ubwenge bwo gutekereza, reasoning thinking models. AI rero ntabwo igusubiza ibibazo bimwe na bimwe ako kanya nk'ama chatbots ya kera. Ubu systeme rero nka ChatGPT 5 Pro na DeepSeek R1 zibanza gutekereza zikoresheje uburyo bwa chain of thought, zikabona rero gutanga igisubizo cyizewe. Abantu bose se ko basa nabiki? Aba bose babikesha Joy Decor House, cause we turn your dream event into reality. Turimbisha ibirori byawe ku rwego mpuzamahanga. Dukora decoration y'ubukwe, bridal shower, baby shower, birthday na room decoration. Twambika abageni tukanabasohora mu ndirimbo z'ibihozo. Dukora protocole na service utasanga handi. Dusiga makeup, uburanga bwawe bukarangarirwa na benshi. Ikitonderwa akarusho nuko ikoranye na Joy Decor House
House tugukorera wedding interview, live streaming kandi byose ku buntu. Iyo wahisemo Joy Decor House uba wahisemo ubwiza, elegance na professionalisme. Dukorera Kigali mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone nimero 0788 twambika inzozi zawe ubwiza, ibirori byawe bigasigara mu mitwe y'ababubonye. Joy Decor House, we turn your dream event into reality.